rwaria rwa witithia municipality ya Meru umethia city rurambirirwe gavana Mutumanto Ethingia ikwithirite kwina ndwaria kathomba miario eni ongelekete nyankuluki nyuma ya kwithira ati kwina mubango yo waka garu ya rais na kieni kia golf muithone joimenti ikumania nontobo ikio rwaritwo kuria maoni yaku iguru regie rwaria ruro wakwa kwa garu ya rais na kieni kia golf maoni yaku yariko iguru regie wako kwa garu ya rais na kieni kia golf county ya Meru rikana kwithirwo kiaraniria batwe okulukira namba yetu SMS niyo 23578 23578 na kinya mitandaone yo kinyanilia Wero TV Facebook twatire tukwitha tukithoma gichoke gya kuobora kwithira ayeto kinyila methene yetu ya mbeto 23578 yaya muya yara tukutranirite utukubwirwari Yareto kuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kithenji Justin kuyokia kanya kamutongeria wa baraba ingi mbungiani ya kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya Nyaga Marengo konwa murango Jori okana wekira kithirine mbeo mbethe baraba ithukire garu yontere chia baibario Gavana Mutuma kururia wejani bwa mathaga yetu mikenda kuringa jeki motoro ya kariba Meru na kariba kambakia kurita maoni yoko ni arendekethiare wako kwa garu ya rais county ya Meru. Ibwaya nonto bwako na kanyaga kuatana abatu kindeto chieto onimbeto awini wa Kinyeru na mona nilia wetu wa mathithi otukobweru ari Morin akiremi ndeto chieto ikambiriria thai. Kithenji Savea na atumiritwe yawe mutongere wa baraba ingi mbungiene ya kaunti ya Tharaka Nithi etekiragia chuni Nyaga Marengo holoti notianilia MCS Bange akirikana kuria mbecha ira chianekaniritwe garone ya rais Kindionga ya Rua ontobo bathurite bonene Antonia we Marengo netete ambere na kwinyelia njere ya gavana Muthomi Njuki aye kutierwa na kwithira kingwete nekiwa kiwa Muthomi ga kumena ntobantere chia Tharaka. Martin Mugambi gatwambiririe na riboti Umai ampagaga chia muthenya wegoro MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we mundi barikanite kiri gikaro kiao kinene kana mbunge yao mbaritia kathwana gukinya muri na nkinya kirore mara makarikire goro. Karo nigike speaker kana mwaria wa mbunge no John Mbabu etigiritie ati umata uma MCA wa Wandia Mukothi Maluku Nyaga Marengo na aringirwe teke na nkinya chuti na kugerwa nja ya utongoria bwa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kithenji athuritwe muthenya wegoro na MCA 13 kiri kibao bakiama kia UDA na nkinya TSP kiri bunge no turarwana uria ungi irari ngemu ya kugiria kuthuranwa no akamuntu mwangariria kiuga ambua kiuga akoringwa angagwikarirwa onuno longo tatu twe TSP ne tuleguja takatwe batike kanyuma lakini leo no tokwegwa twe thirikari ni no ntona tuni tulaele opportunity ya kweza tweku kutiba antu mararwaga in fact kutendo eraruirwe iretari ndwa irerari mucesho nontoka chwereria ugacha kwegwa kutare na uma kutte muntu aracita ku concede defeat kuritwe kanio nendere kalire mweshima mawo kiongo riu ndiko mani kiongo kiriko kwigikwarirwe
na nikunda mwikaririte nuntu ona ge clips ucio ndai go post ko te kiongo nkona ndi mwikaririte. By the way, if you listen even to me, kanda beraga ni tutikaneni na mbara. Riu ndije ke to kanda mwikaririte kiongo ngikana na ge tutikana na mbara kana no kanda mwikaririte buri akabekaragira rome bakibarumagia bakiuga gambu. Riu nintike kwiro ni nende karire. No ramwikarira lakini ti autorari. MCA baba bariuga marengo kaba omirie na kuria mbeca ciao bakuthikuriungira mutongoru wa Mugongo State House. No lakini kwina gintu gitagwa accountability, transparency and teamwork. Na kwa gwino ndo ciara rakite tio twela nane tukwenda kwaririria gintu gikonyo transparency. Twana yellow State House. Mbia muntu anengeretwe mbia agatuia tubangite kumuruta tugacoka tukamwigwira kiao nuntu akwithira atembia ire mbie cia heshimiwa atothiite State House tugacokerwa maguta. Marengo bantu akiariuga kurutwa gitini gwake wira ya ngavana Muthomi Njuki indi akiugaga Njuki atimuinainia no athire na mbere kuthetera Kariba kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya bawandia Mukothi mam. Yeah, okay. Na mambo mali wogo, you know, we live to learn. Tutora kuthoma lakini no lazima usimame yetu ionekane na ntubetu Tharaka Nithi tuweke represented bwega because we are championing maendeleo iende kwa mwananchi, not kwa watu fulani hapa mashinani. Na no mwanga maendeleo madhire kwa mwananchi, we will fight the battle mwanga yetu ikinye mwisho. Kiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Akoro banjuri bathiretie ndeto iri kuthiolonka ati ibekire kithirine hantu kana thwanirwa bakwithia ngaro cio bakiuani urongo bakiareka itaka muchemanio nteretia Kawiru Egembe Central bauite oteta alira kiontoire bayo kia mwaka nende bauite batikwenda kuona ndamu ya mbeo mbithi etika kumane na tumantu tunini turatumbikia kwithira tukithirwa irwaria. Dennis Mugendi gatumenyethia chona njira ikinyanirite ni ya kurubanjuri ncheki bakuonekana baumirite garune yao ya Kawiru Egembe Central bone nyuma ya yao ingi iria iri baibario kwithwa ni akari kiume kithiru na ugambi buria bari na buta kiaman ni ati guti ugua baria baithirie garu iu yao batirekirwa kithirine ta uria gukwirikana mantu yatambiti ugua bubwingi kiria akari tonto ni kujikene onture bwa kithiri ni gya kuthiria bora njuri yugure yuga tatwiri kwa runare kero ngania antu vero bagwa bakathira turenda ukanusa tuwe batu tukanusa mantu yau no ntwana bari betu tenda bathira mwingi no muna mugira utigaco kithirine na no ntu bambere no ntu anabara baumete mirine yetu utiro tumba kuthurana betu antu bawatanire kuja kura kwa ithirwa na raba ivario makosa yari anjuri ncheke no ntu twari na makosa tuburi kulaumagia uriko antu betu anabara baithirie betu no tuni anabetu tubiri ukarande tukaraniria tugerana nigenda batu tuithaturungamia murongamo yumwe na nigenda uti muntu kinyo mo ithira kilauma ungi kukanusha ati kukwero ndetira ndekira nje sikithirine uni ntekira mukuru kithia ya kithia ya mukuru yo kithia utiombe tikio kanira manto ya kithiri utekyo ndekira njesi kanambikira kinya mukuru yoyo kanambikira uyu witoramu uni orombe bonwe injuri arakithia akumenya tuyu ndetirao nikenda mbitikika utebwo ndethia yontubu yaunika nkwandirwo theri akini rwaria rwandariria mayene ya etina kya muteyo kankuwa ndwarira kithe kwi wathurirwo icio buruna njesi bundekere buriana bakwa na ithiri nabyo bikaritwa lakini utekyo ndekira buru kinya murungu ari uru nakumenya kithiri gutwekethela byombe na agwa kekero na gitekirwa mukaririgitira mukathata aria athira garu iu ya ithirwe njuri ncheki ni tikaniriti kunenkania munda yukire mwingi na ugambi buria bungi bari nabu bariwa ni babangite kuthithia musemani munene jwa njuri ncheki gusemani na akari ni kenda gwikathiri nkuruki endi twawatanire antu bara itagagira no tubae ka politikiniki no tubanengere ka sibitari no ni ndawa cia kuhoria antu betu kugithagagira nikietu na nikiaturi community na usawisi na njuri njeke tutanenganire no ntubuthuka no bwambi
namba na iria ina ngurumuri Dennis Mugendi, Weru TV, Garoni ya Kurubanjuri Ncheke ya Kawiru, Wandi ni Adhirujene, Igembe Centro, County ya Meru. Fred. Gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ethingia na ruoretie mathaga yetu mijara ya kwirigirwa kuringa njeki muturire jwa Meru bimwe binto bira byejanini amwe na gas cia kurua mburi into biotetheria antu kuremera rwitone na inyama tangi ya rwe boibo mwe bwa matali ya thirikari ya kaunti ya Meru tirane kuwata karinjira ibokenda ukiria mauturo maturene Mwandiki wetu Andeto Muthuri Murio kigatumenyithia chuna njira ikinyanirite. Muthuri na aru Gavana Meru Reverend Mutumanto Ethingia atirimire na ikundi bia kuru mwanya nikenda bomba kuguneka na itangi mitungi ya gas na mona mburi kimubango jyo mweru rwethe twakiambiria tungie twina mutungi jwa gas tukagita mute kana mute yukendelea gukura kakwende tukendelea gutumira nko twina kangazi gaka no menye igekeri pressure yekairwe karua igekeri gas na kena mbana area na kena tuintotora tuonthe tukwendekana nikenda mwekuru akinya nyomba aomba kurua kote kumenyera mito yetu batwe ngwetwira nene ni rui na kulwelia environment na akulwelia matangi ya wakikisha tukuona rui rwae rwatumira mechie te sawa alwelia manto a gas tuyete manto a gas no tutute kwenda kuthukia mitho yetu na tutute kwenda bamami betu na rochi abaruete ntoyurania bote sawa rwa boteana na ngasi boteana na itangi urona ngabana jonge jojo na gwankwera ngabana rwembo rwainero rauga kwekema kainira kirauga watorikio karekia kirogwete India mabubu Gavana Meru ethwa kimenyithia muno antu bara bakurekana na thugania wakira kieni kia ndege garo rice kana of course mitune akiwa bau na antu bara bakurekana na witi na mbere gwite witi na mbere bubu bugatuma kinyantu baba ingi betho bakiona ngugi na Meru thwe giukira nkuruki ande Gavana wenu mukai erita ngugi utuko na muthenya ngaiteria Nairobi ya unkona president wetu Daktari Ruto nkamuromba mantu yale yakaturetera maendeleo na kuandika kwa na beto twakinyethia Meru yakengwa ringi tuwe bato toriwa state lodge kana state house nyumbera nene ya rais yeye Meru aja nekenda na beto bande kwa kurua ku bande kwa bare secretary bande kwa bare managers bande kwa bare caretakers bande kwa bare state house controllers aja Meru akiwa atetekeria kagita karauti na mbere boracho kuma kithikari nene bakinya Meru buthabukiro wana bu ibeye mpala bakeya na murumo yubeyite na yunonto nitubonete au beyirite na itubonerete 18 nitubonerete 18 na tukamenya kaote uba kwenda Meru itetheka na thirikari yetu bate kwenda Meru ya city bate kwenda twaka sibitari yetu Meru Teaching and Referral Hospital bate kwenda twaka Nduo Carriage bate kwenda twaka State Launch bate kwenda twaka thoko era nene ati bariuria thoko ega koromone yina maana yariku ekuru ndendo boria kiuria nonto nibwe botumaira kwendia marigo kwendia matunguru kwendia matuma kwendia intobira twendagia nibwe botumaira thoko era ya koromone thoko ya koromone yinogu nikiritwe kana turekane neo tuendelee kuromba thoko ya koromone yako Muthuri Murioki Uru TV mutirijo kangangi Kongi na kuni atia kari barabari ya kwena mwitho ywa leuto tiane West Ibokete matheta iguru riegie mite witwa mwitho ne yoni antu bate kumenyekana kulingana na mulo wa Meri wa mitho kaunti ya Meru wete mite rito ibokenda kwa kanya
wagirithi wa barabara ya kuma miathene weta mikinduri akiuga kariba ribe kumenyethwo konia riboti iyo. Mwandiki wetu wa Ndeto John Thigaga atumenyithie cio na njira kinyanirite. Tarina aturi bakumantereja kiandio ira ciankene na mwito waliuto giciko bunge tigane West ibone ni kuria kwanera ko na muthoro ikira bakuga imwito uyu kumba kwigwa ukithigwa miteta kindi kiutugo na muthenya na ara bakuga batiko menyiba bote mana na ara mitino kuthina batio tethekanio lakini wiyo turiere mwangendi tutikomya mitira te yire gutemwa for the last chumia bithatu bina bithiri utuku muthenya no ngere ati tutikomya no tema bana tutero ibao bautema kana ine wita ibao bafaidika akatibenja royere ko ya participation ya anturi tikaba tukero abati tu wananchi kethira kwibo to faidika ka kethira kwi no tunkumira ibio kinyamo siasa na mu biashara kumantario chatigana West no kikimboyora uyekena mono tambeni sunda kinya wa kuria akiwa karibu ega bakamenyithagua mantu mamo makiruthika petherete nkiringirwa thimu nyinge muno ne akari baimbira kwina witi kana okethibwa miti mwithone yu na akari tutamenya miti rita itwatea tutamenya uti public participation ya bwethwa twirwa ina miti witwa eta miti itwene president ina campaign ya kwanda miti 15 billion kire kipindi ke twina kyo kiuria kiratukuria turi akari batigania West constituency na atakumbika president aithira ina campaign ya kwandithia miti 15 billion lakini muitho yayo iyukethwa kethira ibarabara kupanua barabara itokomya kwina barabara na arantu batwire barabara ye miathene tibwithetwe barabara ye kaga ene miomponi tibwithetwe barabara ya kamoya tibwithetwe antu ibakurira muno ibarabara tukauria atiri kakumba kwithira ibarabara ekubwithwa nao kana muitho ne yote na antu na nara antu bare barabara itabwithwo no kabakurira akari wa babari wa guchengwa kwa mwito uyu komba kwigwa wita makinyinya kabinge bikanyara na mantu maingi mama tuthiurukirite makangara tanantere ino kwa idima bibingi no ibiomi na utamenya bure wita ingwa torjira wito tuko mite itangi barabara chingene ya ilaga twitira twara wito twita twaturathira cio chingene inde amano gutokeraniria na murungamiri wa mito kaunti Meru no Wellington Daka ariwa thirikari ni je manto amana imanto mabarabara matemete mite ino temwa na mutaratara ro batirite no thingatirito kenda barabara kaumba kwigua ikithonde kwa guntu guku. The government is quite aware, KFS is quite aware about the removal of the trees along Mikindori, that Mikindori road, and they are being cut. So all that was followed, and Kera paid for the trees about 1.2 million, and the number of trees was 997 trees along that road. Kiripotera ntho cha wero kuma mwitoni walio tutigane West mbeta wa John Thiga. Akariba kambaki batariritie kuria kwanirwa kwa ibaraba kuriana na wako kwa garo ya Rais Kaunti ya Meru baraba inge bakionekana kuwa ewi njama ya kuya kithaka kia mwitho yoimenti ya kariba na inya MCA Kirenya Mwenda bawete kwena kirundu kie Meru kianto kurwana na manto ya maya na bate kweyane nyitomi abipe yana bie kwana biagotiera ibakwitha bakiwata mbaru mendekithia yara bakwenda yethira yekarika. Mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Murio Kigato menyithie cio na njira ikinyanirite. MC Okoroto no Mwenda Kirinya neto akimeneria kikundi kirega na thirikari kireko thakikirega kiani kia ndege ya Rais nyango of course ya kwa mwitone bakiwe kikundi kiki kitena mbetere ya witi na mbere so babute kwenda golf course babute kwenda interview bionde governor mutumacho ite ki national government na wimbi byo boyete abio in return tebo yakanywa katheri kunaambia ngo mkono mtupu haulambwi babu ende boyete kanywa katheri na gakaumu bubati utura instead of a golf course na atwe tuyete tuna gashagwa bange na ntube no opposition tuyete obuthiria kinana because siasa cha Kenya is about kintu kiwito interest na interest yetu imo Meru aritirongwe na batu tutere ya maendeleo ya Meru no ntoiruto ayaretete na no ntugashagwa iba kumena na Naruto na ntubu bange Kirinya akiongera ati Meru batomba kuregana na witi na mbere no ntu ati kwina tongire bathune mutongerio mugongo kinya Meru level 6 ibarega Meru ya itithwa ya level 6 bute kwenda Meru ya city
butikwenda au nate endri yunate bukwenda au. So siasa yenu hiyo tumekataa, kelele yenu hiyo tumekataa, lakini bantu akuwa tukare ya maendeleo batu tuita na emotions hiyo tumekataa. Untu bobo bakigwata mbaru na kariba kambakia antu baraba gomene na antwara garo era ise kwenda gwakwa no ntondera manto ja nyomba yewe gakwa na kana bisi gakwa batu antu bakambakia tukafaindika mono ana beto bakona nguge njira cieto igeta bwega na ikyo tukuga batu tutakwenda kwa antu banyuma nande kaire twina kieni gya gwakwa stage lounge aja no yega kwa na mobisi ja kwena kenda tuona ana beto bomba kwandikwa tewe koro anene beto ibato me batu twepara ndaci tukaraja marai mwitone itone itwakiro stage lounge abatu to ana beto bona nguye gwita kwethira tureterwe state lounge aja kambakia kikikiama turenda obwira state lounge te mwito tukugitangwa state lounge office ya ACK yombeta kweja na mundaja state lounge yomba gwakwa indi kwina antu bate kwenda batu tuona maendeleo nikenda baida gutwa idea 2027 batu ribo bakejo tuthithiria maendeleo mantu jaje tiacha ni agreement ASK na nyake NWS iba kumenya imbie kuendelea Muthuri Murioki World TV Mutiro Kangangi Katho cia mwanya muno kiewe Muthuri Murioki no ntubori botu atwithire tukieli imwe cia ntumirira tiomba kwithira tieto kinyila methene to yandetwo kumania kiuria gietu gia ntukiru arekira tukuritie kuwa kwa Hello Weru nyonta kubwa kuma Nthirone Market inkwata mbaru wa kibwagaro ya Rais na kiene kia Gulf Meru no ntogo kareta opportunities cia ngweki ya kariba kaunti ya Meru. Ninaunga mkono State House ijengwe Meru because italeta job opportunities na itaongeza security county ya Meru. Mwalimu Ken kumantere chia Kirindara. Kuwa Elwero ninkwata mbaru wa kibwagaro ya Rais na kieni kia Gulf Meru nonto ikethire yokeria Meru nene kwa Wero TV ninaunga mkono Meru ithire igitethirwa nkathi na kwithira ikia city arikana kwithira kiaraniria batu kulukira namba itu SMS niyo 23578 na twatiri tukwithira tukithoma gichoke gya kuobura gyo tukinyila methene to yandeto atonekanya kunogoka nini nduto chokera ni akariba kuma Kambogo kuma wadini ya Mwathi abrabe ithirite bagiokia matheta yo ikiraba kuwa kithima kia Rwe yanteru kiarekire kuritangwe nkulukia meri elino titalirithira rikiyo na rane ndiba kuromba MCA wone nyanga fana ukumira notiera iba kwithira betetheka nyuma akaita ate kuraya ugeta kuraya Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithite maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium
butindije nyana kamusere Inyaju twena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. St. Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwatoge ni kiricharitu wa kilomita 14 irane kurwa na murimo jo kansa Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo aretu kambire shibitari ya Kerwa mwanka kianine ga Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatanira na tuwe twetanie twe amwe kienda turinganje kiaje ba kansa twitane manto mwanya jegia kansa na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinya kugwatira aje ba murimo jojo na njairia iringekete nimba jo sha kansa kianine ga Kinoru kukethirwa na tournament ya football na mantu jange kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na 500 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negotea barato endete na weregero kire barato kuroira nonto bwantito nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Welcome wherever you are. And Marmoush, room to shoot. He well and truly did. It's an opportunity. What a shot to Seno! Tarkowski! Scott's got to be careful. Bukayo Saka! But it's Salah, and that one delivers! Never miss a play, home or away. Stream all Premier League games live on Showmax. Nenda kama nani? Yes, ndio ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndizi. Mbie mwende. Bado mwenyewe tuchoke bonde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujua Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toba kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea Premium. Ngakwa togeni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntoba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twicokirani ati akari ba kambo kuma wadini ya mwathi bokete matheta iguru ria kithima kia rwe kira kiarekire kurita ngwe nkuluki
ya mĩeri ĩlĩ kũlũkĩte no tĩtaaliere ya gũkũchũkanĩria kĩthima kĩrĩa ikaumwo karũĩrwo rotũmĩra kĩmanto ya itũmi iromba rĩo KMCA rĩthuranĩra na gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ethingia kubangania buraba kethira baitetheka. Nicholas Chabari gatumenyethie cio amwe na kwithirwa kwina kithima kianjirwo ni thirikari ya kaunti ya Meru Ntere Echa Kambo akariba bantu reno bariuga amantu makonenie na roji ikinyamara akinene nonto kithima giki gikwenjwa baina werigiro gikathi na mbere na kubaguna kwa igita riraja batanywa roji ntugo mbinge ni kiathukira na gitathonde kwa mwankatha ino rĩa rũĩ rwa thimo rwera rukanyua miaka mana yana lakini rũĩ rũrĩa rwakuthurirwe turarwona na turarunywa lakini twanywire rũĩ rũ mĩeri ĩlĩ ĩthatũ kuma rũĩ rũrĩa rũrathuka rũĩ rũrĩa rũkanyua miaka mana yana rĩ ni narwetire rũĩ rũrũ rũkũthuka rũteya kũbwithwa tukwandika petitions tugutumana ĩita rĩothe kinya through the media thirikari ya county lakini rũĩ rũrũ tibwitha cua ana beto ya thai mweri okendra kuringana na rũĩ rwĩna thĩna kinya ngwaci cukuru barĩta aciteori no ntobwa thĩna ra tukuria batue kinya kuwa katwete rũĩ rwa beira ici no ntwe itare 10 na ngatugweta nje mutu ate tweta kuria na rũĩ rwa ndore ndi tukoria atire na batu totene nyambia inyangarama kuma kweto weta mutu ate ingarama nene ndi batu tukorania atire ni karũĩ rwa torokaria ate na thirikari tukuthorete na thirikari tethira na ndio sianto ikethira sienambi sikiendelea tukura rũĩ rwa lori na turwa mutungi uma siringi 30 na kwe ntuko yokinya rũĩ rũkaura siringi 40 no ke akwithirwo tena 40 kukana 30 wote nywe ntuko eu na ng'ombe moto ile soko nyongo ng'ombe mwele jiswa siringi 20 ritiere mwankarindi ogwende ntoma yaonekire thirikari ya kaunti ya Meru ira tongoretwo ni gavana Mutumanto Ethingia ukurukira MCA wao to endre thuranira mutongi atũrũĩ twatũrĩrwo rũĩ rwetu tatũtĩrwo nyunya irwa ũrĩre lakini twenda MC twenda MCA utwamuringire kura etwera itumuonkie nonto na twamuonkie nonto sieto are anyira etere ara mama kura sieto atetorikana enruka tomwelenka twamwera atere na torikane nonto 2027 nete tokinya baba na twakwera atere baba yatorutere rwero mokayo toruta metongi mongo na nabeto bangara ebetete sukuru tukuromba batwe thirikari county Bwana Mutuma ngavana na ushirikiano wa mheshimiwa wetu Bwana Mutungi bawatane batubwithie rũĩ rũrũ rwetu katukuromba mheshimiwa ende kilemu yetu kiri ngavana Bwana Mutuma nikende tukabwithia rũĩ rũrũ rwetu kuma Kambo Egembe North Petan Class Chabari. Daniel Mutuma ũraimũkari wa kĩthima kaunti-inĩ ya Meru na iketie hiromba kĩa kamĩtĩ ya miunda bunge-inĩ ya Senate ukonia nkuchenio cha kithaka kia mwingi kia kithima. Mutuma olota kanisa ya Catholic ikuyukia kithaka kiu untu bwangaratanĩtie bunene mibango ya karia waka skuru na nyachibitari untu bobatiete na kinyamara kinene ya buratu kwathirwo mwandiki wetu wa Ndeto Anthony Kathinya. Daniel Mutuma mukari wa kithima kaunti ya Meru muthenya mndera limbela kamiti ya migunde ya bunge ya Senate gokinya mateta makariba kithima makoni na migunde thato ya mwingi ile skuru ya primary ya kithima, skuru ya secondary ya kithima na mugundu wa thibitari ya kithima. Kulingana na Mutuma migunde ni aligilo ni kanisa ya Catholic na kwa kagita kanene ithile twalinde kanisa eno untu bula bwingi litoa kibwa skuru na thibitari no miunde yonde etangie miunde public na unfortunately niombere kuidigirwa i kanisa Catholic ri nyabongo bena mudaju wao au lakini baidigira jona baidiga jwetu ike tumitwejeta na ajo senate ikena tukomba kwathuranwa ikenda kanisa kajukia mudaju wao na atu gatudigira mudaju wetu tweja mwingi tukomba ku develop then kithima location gutethwa kwina a single the public health facility then kithima location gutethwa kwina a single public primary school then kithima location gutethwa kwina a single public secondary school. Daniel Mutuma kelithigia tena bakithima bala bethirito bakithi kuthoma kaunti ya Isiolo bamba kwaga kithomo amuna kariba nterino kwaga utungata bwa gima bwa mwili ino ni nyuma kariba Isiolo kuthite kubengata kuma ntere ino na ara na beto bara thomaga ndene kaunti jirani ya Isiolo ndene Burat ward antu bara dia bunge antu bara ni antu bara bega mono
iba meto to stegi tari uri onde lakini daiji jeka ba rogera iba atue ibara tuingira kwena last month badite maandamano na maandamano je utoigora bakuga je bate kwenda batu tuli Ameru ana beto bathomera skuru na ukwao baduga batu tugweta ana beto bakathoma baba inge tukathwa tu tubera resources ciao kulingana na nkiamia kulungamira migonde ya NLC ile lali musemanio niojo ni ile itete migonde ne tha tu ile ndia thirikari county ya Meru ende kulingana na watho bwa migonde bwa mwaka ngiri jere ne 10 jere migonde ya skuru ja primary na secondary ile ndia ministry ya kigina ende ile ya dispensary ile ndia thirikari ja county nkiamene kulungamira migonde ya NLC liwe kiuga etelele report kumakiri director ya county ya Meru kienda kunenga na mwelekela amona ukamiteni ya senate ya migonda liwe ni legiteka dhia ndunga county ya Meru kienda kuyonera na kumenya umabwa mugondo jo. So we are going to consult with the members and maybe arrange to visit the land in Meru so that we're able to see for ourselves what is happening. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Murwirieti wa ubunge bwa mbere North na kiama kia chama cha kazi na meneretie minister wa Ritingwe bwa Mwingi Geoffrey Ruku akiwa na kwenyange mbete chia Mwingi kienda kuringira ndebe orocho wa iteke una tigiti ya kiama kia UDA Duncan Boy na inyeletie wenwe wina umbani bwa wiki ya mbere North mbere hararombete ya kariba kumanteri umukulokia kithurano binini pirapie yete tamwani kigatumenyethia chio. Goko kampeni cia giti kia umbunge gia gicigo mbunge kia mbere goro inyitete mwaki uria urenda giti giki na kiama gia chama cha kazi niwe Duncan Boy ni urutete mavetia CS wa public service niwe Geoffrey Ruku ni undu wa gutumira mbia cia Mwingi nae. Boy arauga Ruku akorete akithiuruka gicigo mbunge giki kia mbere goro agisaragiria kura uria urenda giti giki na kiama kia UDA na varia atumirite mbia nyingi kuleta uthii wa na mbere wa gikiro kia nthi muno wa mundu gukaga guku aretete kia thambo cheki ya 200 na atumirite ndege iria irakomborwa ni thirikari wa muthenya 450 hiyo ni aibu kama si aibu. Ngari iria ciaukite bare cionthe ri akaitena mbia nyingi muno iria cianyuite maguta maretete cheki ya 200 Waugo Boy ni urongerera kuruta Ruku mavitia ni undu wa gwitonyia kampeni ire cia giti giki kia umbunge wa mbere iguru waririake ari muruti wira wa thirikari angithirwa mundu ni wabewa wira ni thirikari na atigithane na andu aria makuria kura maurie anga andu a thirikari ni etikirie kurotha kampeni riria tugutuika mundu uria kwaria cia Boy guku ni mundu muruti wa wira wa thirikari uria wagirira ukorwo akiritie ki etererete turuthe kampeni na aria mararugama ethirwa renda gutuika CS na atuike mumbunge na thie kwa Ruto athie amwire ni ndonie ta kwa wira wa MP we mwaro acioke kigwanjari monane na Kibui. Boy ni uraruta mavitia uria atongoria engi agicigo mbunge giki maumite mwena umwe na onthe makonenie na Ruku. Hii wewe mheshimiwa rais unataka kufosi watu wa mbere kuchukua tena kasi ni ya Ruku akuwe mumbunge. Yule kazi ni mwingine wa Ruku umechukua profesa kule naye umemweka chairman wa parastatu, kwani mbere inatoshea kwa watu wa familia moja. Akirikagiriria na kuruta Gachagua mavitia ni undu wa kuga atike ni murandi wa thirikari akirwira giti giki kia mumbunge wa mbere iguru. Gachagua wa deputy president wa Ruto wavutwa JB Muturi ucio rauga arugamie candidate guku ari attorney general wa Ruto avutwa kiama gia Moses Kuria giki nungamite nakio na gia waziri wa Ruto avutwa. Ningwenda twereithia atiriri tondu ni kwa mavutirwe onthe ri kiria kina thina nungamite nakio mworia wavutirwe tori avutirwe ri ni ndui. Ariti miario ino ari mwena wa Kiathambo wandie Burori gicigo mbunge kia mbere iguru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Akariba kongolo wa dini ya Kirangondo ibatariretie kurea kwanirwa kwa iwongele kubwa wa agage bakiote kambe ya borithi ya kwena bokendo batungatira ibakrombe MP Dan Kele kwagirithia kambera bakuwa ya kirwe miaka mwanje thiri noti ya bidhaa inyomwe wa borithi wa rarato mikuritangwe Anthony Owau. Nicholas Tabari gatumenyethio na njira ikinyanirite. Totena security akongolo kwena kambe lakini tutakirwa askari onare kwethiritwo ekwikurukirwa mithangiko ya wagia abokaria akariba ntora ya kongolo wandia Kirangondo Gembe Central baithiritwo ebo baikurukira kinyamara giki na bakiona bakiritwo enyomba agikuruki ya mianka mugwanja ntereino nyomba ya kirokiragwa ikambe ya polisi no ende mwanka thaino batona askari kinyomo aretetwo kambeni eno na wagagia bokithia na mbena kuonekana ntora kambe ete security nenduni yogerwa ni uthariria ende ng'ombe ikaiwa tu tutiona wo tuthiatira mwasimi wendani Kele tukwenda turetere askari kambene itara ko baikirengo na kiraito murunge itareu na ikoria u around miaka mwanja no te kinya thirikari utomwakuo ende ria na marere na manyoni kuya butio yo tumasi uru kwendro tire ni yotherie security ntore ne yeto etioneka buru tote ko mama ni onto ba maitha ya tuithukara yumete county motori ya Ishuru bua be ya ntore ne to asitoro na iba to rongare kinyanto beto mno ndenda romba kwete yo ke mwesimiwa weto ke thirikari eruto atorikane atwekere security bua manto yeto yakabua twekirwe ba tutetherie kambene u kuma yogero ikinyumba tonere kyo geto utheri utethio twaromba rire romba twekirwa asikari ba tutethie kinya kamera irikuo u no gatukorethirwe kinya miundo tuko atukorethirwa kinya mesio tuko alafu kuma u akurubeto barara githagene bakaretie kamera na batena silasio bakare baria bakaretie bariete githagene na maiya mononkoro kibatariretie kinya wagi maendeleo mangi ta barabara kinya barabara tutiona yo turaturanio kinya musiari akagwethirwa etete kutharimwa ationa njira ya kuyira nyangare kana nya bikibiki muturia bua tukamata na tuengwa ende ndaromba riu kire mwesimiwa wetu aturikane ntureje kinya no tobwethiria barabara nikenda tukona utweta kutharimwa ansi tharimo tega kwende Murungu utharima na ende mwesimiwa no atobwethiria njira na kwenda wake atubirukeo nikienda atobwethirie barabara no kwetu kinya barabara gote barabara ziomba kuthumba gutweka kinya ng'ombiri yetera ukamba kuthia tata kono atu tupithia gutweka barabara cia ngwani nikaithukite na kwatu kinya ng'ombe citete tutiona njira cia kuthiata komantore ya Kongolo Gembe Central Betan Class Chabari Kathoshi mwanya muno kiewe Nicholas Tabari nonto bwari boti ukumani akiuria geto giantukeru ari na rato kuria moni ya kuyareko eguroregie wa kwa garo ya Rice County ya Meru ni nyakie ni kia golf akiwa kuwa I fully support the construction of State Lodge in Meru which will lead to more job opportunities to our youths. Aritwa Chris Kumakangeta ni haro kutoka Meru. One, I make sense. Atutaki Meru kujengwe nyumba ya rais, kwa nini wajenge town? Hello Wero, kuna umuhimu sana wa kujengwa kwa uwanja wa golf na ofisi pia. Watu waache kupinga mambo mema ambayo yataleta kukua kwa kaunti ya Meru. Hello Wero, kuna umuhimu sana wa kujengwa kwa uwanja wa golf. Ninaunga mkono State House ijengwe Meru. Waretwa Mwangale kumantere Chiantobochio. Brian kuma ntereche lare wa gavana Mutuma anafanya kazi mzuri. Chukanu Muiti kumantere chia Tharakanithi wa State Lodge inahitajika sana Meru, watu wapate kazi nyingi sana. Kathoche mwanya muno ntuba kona kanya ukethira wetu chokeria kioria getu no twamoni ya kukumani ya kioria kira tukorete ntukeru ari na kiebonde barabomba kwithira baikinyanilia ndeto chieto chia Wero themwe na nusu ndeto na njire kinyanirete wana chelo amaboya thaa 3:30 onimbeto awini wa Kinyero na mwonanilia wetu mavideo tukubwerwa ryo kare Maureen Kiremi.